Evo, ovo je Samsung baterija, vidite kako je mala kao mrvica. Ovo je od jednog Samsunga, ali on neće da spuni, imamo truku za njega. Evo, sad ćemo je razbijati, zato je potrebno čekić, šaraf ciger, klješta, klješta 1, klješta 2, dual klješta, eto. Ja mislim da ćemo početi. Ajde, svi uzmi. Ajde, kako smo se dogovorili? Idemo. Slušaj ja dovoljno. Evo ga. Pulije moje. Nek sačka malo. Ajde, bojte se jedan. Klješta. Ajde, jedan s jedne strane klješta. Jedan s jedne strane klješta. Jedan s jedne, jedan. Dam ti binj. Hajde, Klješta, jedan s jedne, drugi s druge. I onda vi spustite doj. Ajmo. Sačkajte. Udarajte, ja ću lupat sile. Daj, čekaj. Neka. Svoj, hajde, bijeđamo se Faris. Daj se meni malo čekati, jebe. Bjež. Pučeli je. Ajde, rokni jedno. Se vruća. Uj, Bog, tek spodi. Uj, peče se. Peče se. Pukneš čekića malo. Rokaj. A briga nas za vrućinu. Rok. Ej, ti stavi ovo. Neka to je pucanete. Počelo smrditi opet. Uj, smrdi ko da se seju, ja. Koja se seja počela. Aj, bud. Ko neće znači seju budalu. Sad ja i pad. Sad ja brenu sada. Ja brenu. Izišlo, ja. Zbijanje još pre. Ja mislim da ćemo ga roknuti, to ja. Sad ćemo ga roknuti. Hoćemo li roknuti? Hoćemo šefe. Hajde. A bog. Najviše Samsung baterijela. Uj, srao se neko. Samo ga sad malo. Gledaj se. Ja sam Dule Pajser. Ja sam Dule Pajser zvani Ploh. Kako vidiš se? Uj, goveda seru. Raspali! Opići više. Vidi isto, tako da je šume. Luda baterija kod 2 mobitela. Ali je da se. Gdje čekić? Uzmi čekić, Ben. Jedan, dva, tri. I brojim do 4. Neko pa vratio. Dobar dan, Rikavo! Znači kao su ljudi. Očekaj, snova. Evo je lokacija ovdje. Dimi, halo. Vi šta dimi? Daj. Dimi. Špicem je. Sada je dobro, izgazi, privuči, i eto.
to baterija? Ma baterija Samsunga bez veze. Glupa baterija, glup Samsung, glupo sve, halo. Raja. Vidjeli ste ovo jako, jedan jaki kraš te baterije. To je bila jedna retardirana baterija koja se ne može puniti. Vidjeli ste kako mi rokamo ovu bateriju. Ja mislim da je bilo to.